Good morning. Welcome kay manen apo. Iti da ito nga nanumo nga simbaan mi. Adda kabarbaro, nagaputi bangged. Adda kadaanan nga taga bangged. Adda taga Luna. Adda taga Candon Sete. Adda taga Santa Lucia. Hanya pa'y nagapgapuan yon. Parte tilubungan. Laka welcome. Kadagitay recipients tayo, mga recipients na nagmadi nga awag kas laladul out. Kadagitay mapapaskwaan nga kakabsat tayo, katulikuman kinahaan, dagitay indigent, nga dadto'y tatta, gapotay sudat ti pakaiturungan daytoy Christmas program after Mass. Welcome kada kayo, nadamdamo iti sumrek iti daytoy nga simbaan. Kada kayo mat nga timultulong nga nangited, nangiburay asipo puso. Siraragsak ti puso na nga timul nangited ti para Christmas program yo kumaalakad. Congratulations ken thank you dayta nga ayat. Datayo ori datay nga Ilocano. Panatiko tayo. Mahilig tayo iti senyal, sign. Oray siya idi seminarista Seminarista akon theologian akon. I keep on praying nga ibagdamdamagag, apo ipakita man ti sign no talaga nga agpadi ako no saan. Aging gana nga, tipay itagtaginap ko. Yaka mo no niya di nga tagtaginap amo yan di basketballan di abay ti balay tatana cover curtain. Natagtaginap ko pa'y nga kasla agtintinag tinakadadong aging nga kasla bantay ti kaado nga hostya. Kala nagdakkel nga buntuon ti hostya. Awo mo pang ibagbagak at mabaibagadan to nga datiltilin ko basit mo laki di ngam sigurado ko mga nakarkaro kada kayo ngam siyak. Kada ganyan di sign I keep on asking anya ka diti sign nga ag senyal nga pakakitaan nga agpadiak. Dinamag ko di spiritual director ko, apo, dumawdawat akin ni apo, Diyos ti senyal na agpadiak, nanaw mabalin nala ko mga ibagakan niya, tungangaw ko na nala ko. Damirfak nga daka ti seminaryo, ay ayaban na ka ni apo Diyos, wala nagriga magaminta no, adaka ti seminaryo, kaya may sadya sakam jay, ruar, adayi may sadya, unag ta anytime, uray no may pasam ti academics mo, no handa ka i-recomendahan ka mo lagpadi. Ay kung ado ti berberukan tayo nga senyal. Nga ro ti recent nga senyal nga nakita ka ni Nelson, ni Sir Nelson, may maestro garo doon, kababayan pa ikit din, daduman, ong tanak pa yan. Hindi mapan nag-exam di damo na panji bagyo, na bagyo dahang nga natuloy. Kakunak, ag-review kan para next year, bakang ka makaruar ko na ko, alam mo ni Apo, kakaasya, ag-review ko na anak. Aman. Hindi may kadwa na nga napanan tapay na lang ag-exam, nagtudot ti uray lang nga naglaylayos, delikado kansa, kunak. Ngam ti kabigatan na sakbay nga agbiyahe, adabul lalaya, mumadlaw dayta, senyal daytan, nga makapasaka, nagkapsot sa mo pamati na, daydaya modom nga napan, so napan nagmakdo, tatan nakaruar, apo naragragsak pa ngam ni Apo Diyosan, congratulations. Sign! We keep on asking signs. Anya ti sign? Ti senyal, sign ko na kuma, this way to Cacao Farm, senyal. Haan nga iso ti Cacao Farm ngam adda itugtudo na no sa din no ti papanan na. The sign is not the message. Ngam inya na ganan adda kayat na nga ipasimo da adda kayat na nga ibaga. Sa bali mo ti symbol. Sign and symbol kunana ko madayay. Katata ada iti sign nga kunana, uray pa, di libro ni Isaias kunana, mangbirok ka ti pagilasinan, kunana, dumawat ka iti Diyos ti pagilasinan, kunana ni Isaias, haang ko nga kariton ti Diyos, nga dumawat ti pagilasinan, taapaya nga dahito ti ibagbagana, ngamin, after the fall, kalpasan nga nagbasolan ti tao, we lost paradise, napukaw tayon ti paraiso, ti tao na iseparate ken ni Apo Diyosan adayo. To distant ti relasyon tayo kini Apo Diyosan. Nga mangibabaon ti Diyos kadagiti propeta, nga mangibagbaga diti lubong. Awam payla ni Apo Jesus idia. Kakunanahan ko karitan di Diyos nga mangited ti senyal, pagilasinan. Ngam kunana ibagakking ka, dahito ti pagilasinan kunana, aganak to ti berhen na ibagan idi. Long time before, na ibagan
Adantan ti senyal nga imbaganan nga addanto aganak a birhen na ibaga idin. Kaagpayso pimmayso dayta. Di dyan ipaltiing, di senyal nga kunan aganak ti birhen, iso ti pangrugyan ti panakaisalakan ti lubong, iso di dyan na naaramid akas aging gana ni Jose. Na-i-explain tayo, manong aldawin nga ilaw-lawag tayo dahita nga panagparang ti Anghel, panagsikog ti Balasang, panagsikog ti Bakit nga Lopez, na ilaw-lawag tayo amin dahi jayan. Katata, padasan tayo nga pokusan dahito yung sign and symbol. Orida tayo, mariri na tayo ti senyal. Nagado ti senyal kanya tayo. Kung nadagarod, basaan nyo ta Facebook, nagbayat mga agpayso, nga pampanunutan, idi high school tayo, nadaalakot dahiti kulon nga, anya na dahiti kulon nga pag-iinagawan tayo, na banglo, wow, kada kayo nga girls mat, idi kapigpigsaan nyo, pinangina ti bangbanglo, eternity, na banglo ti eternity, wan, adamo yasok ka aruba mi eternity, nagan na ngam aggudgod, nagangot, kada idi bumangbanglo, ngam tatan, senyal nga lumakay kan, no ti berbero ka mon kaangot ti ipikasent oil, omega painkiller, ti ibulbul samon ka Vicks. Si akseptare mon lumakay bumakit kamutan. Idi ka ubingan mi ka, agtataray kami uray no agtutudo agar arbis, agtataray kami mapangkampay lagi taltalon awan ti kinlalugungan kadakan. Nagpigsa awan. Tatan agtinag lagi arbis tatuktok mo. Apo, wag pa nating ako nagariyakan. Hanya ti bagbaga na lumakay kamutan. Pagsasaumi kada apo Jack, nagitay papadi. Idi ka ububing ang mga padi, rumor tayo. Wow, nagbiyahe tayo. Wow, intay agbuya, intay mangan, nagadayo ti panganan, mayat. Tatan kay kayat mo ti agpupupok. Apang kalatakan dun nagsulit. Imbes nga mapangkarumwar ay niya pangalaam, addanto na kiti papadi nga agmasmasitas, addanto agtartaraken ti manok, danto agtartara ay kesenyal nga lumakay tay meten awahanen dagay. Senyal day jay, pakakitaan konkret. Senyal day jay. Uray ti biag tayo kas jay. Kay di kunanan, idimpaltiing nan nga umayon ti pay mangisalakan, senyal nga umayon ti mangisalakan. Kas ano matibiyag tayo? Ada na kitay ubing, kakadwa, agserserbi, kada kwa dito'y agserbi ti altar. Makikita mo di senyal nga, very responsible. Amo na ter aramiden na, makitam di attitude na, makitam di gagatkin, kung na adalaingan na, senyal data nga namayat to ti future na. Agbalay giday ta. Senyal day jayan. Kada tayo matata. Anya ti senyal no maisalakang ka. Oh. No naragsak ka, naragsak ti kararwa kada sa santo ijay langit. No adaragsak ti pusom, uray adda panubok, uray adda pakarigatan, uray adda sakit mo, no kabailam ti agbiag nga naragsak, senyal nga makikadwakan to jay. Haanyo ang mabalin nga pekyan. Oh, ado kami na kita tatao nga peke ti isum na. Ado pa iti tao nga Diyos ko, nagitaro pa yun, hanya pekyan ta, handa kayo malasin ni Apo Diyos. Ada na pangkublinisan nga natay. Dahil yung punerarya nga nangawat mo, dinala ka sinaya at mutin, hansa mga nalaing jimang make-up, medyo atidog di jay lipstick na jay natay, kita, hala, didala ka imbatog mutin, upat tikiday na. Nagngato jim, siguro natangsit da ito'y ideya mo, no taga-Abrawon, no taga-Salceda, kanak lang. Hanyo nga peke, ang ori kataro pa yun, alwadan nyo, tadi na kayo tumalasin. Hanga mabalin ti peke, ti nagbiag tayo, mabalin tayo ti agpampam, amo ti agpamarang. Seemingly, naragsak ka, but deep inside, hangka nga naragsak, madi. No, adda ragsak ti pusom, uray, no, makontento ka ti adda, haam mo nga ikumkumpera ti biag mo ti sabali, that is insecurities. No, mapnek ka, no, anya ti adda kanyang maintid ni Apo Diyos.
Hamo nga ilan sa tibagim tapno laeng ingatom dijay panay pagarup mo nga anya na ganan status symbols ti biag mo ka agakwer ka launa yan tapno maingato la yan kakaasi mo kinagpayso na kamarigregatan hamo nga pikyan. Iso nga no ti tao ka naragsak no ti tao ka da contentment iti biag na sign data nga mapangka kanya na. Ngam no ti pusom ka. Anya mo ti sinyal nga mapangka di bangir a kwarto. Data, awam pa'y maparagsak mo, tao di ka pa'y naragsak ta, ingat selfish ka, bagbagim la pampanunutan, di mo pa'y amuti mangiburay, ingat imot ta pusom. Natangsit ka, ada nagkamali, di mo kabailan nga pakawanan, di mo kaya ti agpakumbaba. Kas di tao di bangir a kwarto. Kararwat di bangir nga kwarto. Adala kamali na ti may sa ka, Allah, manungatawanan ka, Allah, manungatawanan ka, data mo lata, sakit tinaka mo ti guram ti, agbibiyag ti, kas ano ko na, anya ko mga senyal nga mapangkay ti, tinararagsak nga, senyal day jay. Iso nga evaluaten tayo. Dati pastoral leaders nga nagmi-meeting ako ng perfect example na nagmi-meeting da agi exchange gift tayo mano 500 ada naging ato ti ima na 500 nga sigurado hanyong iraman tabungon is kastip kada pinagplay tayo 115 to man ta awate kaon nag-imbagak ka hang kayo man nga agi exchange gift. Imbes nga kung mangala kayo ti kaaruba yung medyo marigatan, mangala kayo man ti kaaruba yung dete kakaasing agbibiyag, imbes nga agsisinukat tayo ka, isuda man ti pangitidan tayo, tagragsak na dijay na damat, kabaka no dijay kaasi da handa mga kakaasi ikarigatan damat at agsapol ka daw kang limited nga ro dijay kaya da, isuda man ti ikanyo, kunak ka, dagiti nakimiting nga taga Salcedo, na kami suot da, di dapay nangaldawon. Duduwan sa nagbati nga nangan. Haan kung kanakla ang dayang kinagpayso na, di man ti dayang simbuluman nga, na, no, at daragsak mo, anya ti simbolo nga si kakaadda, nasaya at nga kadanakam mo. No kayam nga kitaan nandiya ka sa pula ni kabsat mo, hanlang nga sika, no adda asimon ka dagiti makitam nga makabaal nga awan gawgaway na. Mabain pa nga umasidag ka dagitay may agpatulong ta nababangarod di pa nagkita natin numakitam di nga rin nakakayam nga tulungan senyal day jayan nga adda nasaya at nga puso senyal nga si katao na ka ti Diyos hamuyo ti perfect sign kin symbol ni Apo Jesus. Hindi inpaltiing dan nga umayan, senyalan nga da tayo na isalakanen ng rugin. Di panagwan ni Apo Santa Maria kunana, maaramid kumakanyak akas insaom. Nagpakumbaba ni Apo Santa Maria ng rugin ti maisalakan. Anya mo ti simbolo nga inted na perfect symbol. Itane, kulloong. Yun o kulloong? Manger crib. Di ubing ije kullo, awampay atampay mo na iyanak. Dati may inaramid da ka, nagtaraki mo na ang kasla talagang kulungan mo tibakaan niya nga rod. Na engineer ko din ang aramid data kan kanchawak dagiti agtutubong ang aramid dag at least inaramid da on their own awan tinang isuro tapno rumwar di creativity da kinlaing da. Kada pa nakayanak na ti kulloong Diyos. Could you imagine a God? He is a God. Pinanawan na talangit da comfort. Daya glory na kuma, imay na inkawus ti katatao tayo nga narukop na kapsot nga tao. Tipay na pinili na nga nakayanakan ka, haampay nga ijay, anya na ganan, haampay nga daya Candon City Hospital, haampay nga taar isyo kuma, kulong ijay nanumo. Dahil ti perfect symbol of humility. Nga awampay, naku mano si bibiyag daydiinan ko kaysa kuma ng partira mo niya. At least daydiinan ko kadda gasa kadda pagipit na kadda taliti inya na ganan abuno nga pangrep-repet na ti pusag sana amoy daydiinan ko nalalaingam ni Dr. Manny apa yung nagpaanak ikan na ti dapo ti tabako di pusag kamayat. Tapnoan. Kasi mo tradisyon na ihanak kami makas di kamayat met. Kasimbolo Tiki na pa kumbaba, perfect symbol of humility. Perfect symbol of sacrifice na ilan sa iti cross. Dadta imay.
Kanya pa'y lati birukan tayo nga tao, anya pa'y lati tartarigagayan tayo nga minaya. Ti ko ikaw kawis tayon dahil nga panagyaman tayo king kuha ka, agyam-yaman, gapo dahil ta sakripisyo, agragragsak, isugarod nga tata, rambakan tayo, ti pan nakaiyanak na Christmas ko na tayo, anya kumatirumbang nga kawis tayo, agyam-yaman tayo, dahil talaunay sakripisyo, na irugin ti pan nakaisalakan, dadtan ti kinapakumbaba na, anya ti aramidan tayo, agragrag o. Ulitin tayo. No, baliktaden tayo kung nakuma. No isuna, tatta, damirfak nga kayam pa'y lati umay, tarigagayam pa'y lati umasidag nga mapansimbaan ag kararag, adda humility na dayta, adda kinapakumbaba na, ibagbagam nga, adu pa'y lang ti kasapulak iti biyag, adu pa'y ti tarigagayak iti dayto nga biyag, adu pa'y ti Diyos kasapulan tayo pa'y lati Diyos nga mang bendisyon kada tayo, sign dayta. Nga adda pa'y laeng kinapakumbaba tayo nga agkamang kenkwana. Kabaliktaden tayo. No ni Apo Diyos ti mangkita magkada tayo, anya mo ti makitkitan na nga senyal nga adda kada tayo. Iti inal daw nga panagbiag tayo, makitkita ti Diyos kaditi senyal nga daytoy ka umay kanyak anak ko. Adda aya, adda puso na anadalos. Adda po ikarkarigatan na ti agbiag uray na rukob. Ikarkarigatan na ti agserbi nga si pupudno nga haan nga agin ko kuna. Makontento ti addaking kuha na adaragsak iti puso na. No ti Diyos ko mangkita kanya tayo tata, anya mo ti ibagbaga na. Makitkita na kadin di siya senyal nga kukuha na tayo ito. Wano sukir tayo nga, di banger nga kuha makita na di senyalan ka, awan hang kumatiliw datoy hang ko bagay, ipasa kon kin kalaban ko nanata, ayaw mo gungundawayam ni kabsa mo. Tangsitam ni kabsa mo. Hamo ayaten ni kabsa mo. Managing bubukod a puso. Di kaya mo kasigsikalaangan ti agbenefit dito yung alubong. Baka ko naman ni Apo Jesus mo no, waka anya ti senyal na datoy hangko kukwa mapangkadyay banger a kwarto. Huwag kakabsat. Kadagiti ramrambakan tayo. Christmas. Nagsakripisyo tayo. Agag-aginaldo. Very good. Awang problema dayta. Nung tayo kunakon kahantay mabalin nga mapeke. Mabalin tayong ikarkarigatan ti umay, makumpletom deta. But it doesn't mean nga, di puso mo ka, daragsakin at daragunakin at napnuan namakin pamati. Uri na kita agserbid to. I'm not excluded Karaman kami. Ngano daduma, dati bado mi, mabalin dati bado, mamahan na nga igaranti dati badok, nga kukuan na kon, tamabalin mo nga, agmismisa ka nga, di panuno mo ka, agkong complain mo, nagadungay kay dyan, nagbasit mati koleksyon. Nabalin mo nga di dyan kinapadi, kamayat ma, anak abado akti puraw, nangisip mo dyan kararuak, ingge tangsi mo. Nang runa no na yasain kasalsido, kumarit kamot Uriag basa, uriag akulait. Haan. Isungurod nga di nga, no kumanin ni Apo Jesus kumatimang tingiting kanya tayo, kaanyamot, kalasyak kuma, ang tanawan, nakitaan na, anyamot ti, kukwak to na tayo, wano, kukwak ti kalaban. Daduma na, amuyo ti kalaban, idurog na, anya di yan, ikan na katipan nobok. Mabalin, agsakit ka. Pukawan na di yan pamatim. Ikan na ka tinadagsan nga problema. Pukawon na di pamatin. Ti itad na nga mang subok kanyam ka di jay, gayam mo, wala di kinakasigan nga tao king ka, paano daddo mapalubusan na nga, makaaramid king katimadi, tapno, ad-ad na nga dadailan na ka. Church leaders, dati padpadong agserserbi simbaan, yak to nga makimisan, sakto lang makimisan, hanga dahi tati padi may, ingka di bangiran. Awang problema. Sakto lang makimisa, no? Di nya na ganan, matay di ako light nga, kaaro ba may, taapaya, madingaron nga pagpatulad. Kasjay, no, daduma palubusan na, takitaan na, sanan tutang awan nga kunana, no, kayam, adda endurance, adda tanamnama, uray, no, aduti pakaupayan, adda taayat, uray, mairororoman, adda kinapakumbaba, uray, no, tangsi-tangsitan da. No kitaan ni Apo Diyos kumakanya tayo tatakaan nyamat, sigurado ko na kukwak datoy. Makakitaan ti senyal nga bahagik datoy.
Bagik datoy ko nana. Ngam no sa bali nga, sa bali di attitude tayo, agbasit nga banag, na talaga nga, hanga umunag di pamatim ka, basit lang nga banag, bagsak kan. Basit lang nga panubok, imalis kan. Basit lang nga karit itibiyag, naupay kan. Dahil di tinakapsot. Hana kahit nga sa unang dakat sibbaan ka, natibkeran haan. Huray da kami, ang kami nga excuse, karamang kam dita. Struggle tayo, amin day ta. Katataramrambakan tayo, impakita nanti perfect symbol of humility and love nga naggapukan niya na, anya mo ti attitude tayo, anya mo ti rumbang aramidan tayo. We should be happy always. Ikarkarigatan tayo dayta. Tata ko ma, tomorrow is still yet to come. Yesterday is past. Nalpasan tatan. Kinagrigat nga agbibiyag kanton bigat, baka mo mauray ti bigat. So garod nga agururnong ka, taapaya, para bigat, matay kanton rabi takwartam awanton. Di na palabas mo, isot mang tengtengel king ka, nalpasan hanga maisublin. Pakawan mo, pagbabawya mo, agbiag katatan, anya ti biyag mo tatta. Nalakakabsat, sapay kumaatan dahil nga sa sign, senyal, pagilasinan, ken simbolo, ti kinamanagayat ti Diyos, kinapakumbaba ni Apo Jesus, intednan. Babaan ti panagsikog ti Birhen. No isuna mo ti mangkita kada tayo, anya mo ti senyal nga makitkita na iti kaunggan tayo. Kung ulitak, mabalin tayo nga takkaban, agin iisem, kunwari naragsak, ado na gitay mangparagsakan niya tayo nga temporary, sanikwa, position, possession, honor, pan nakaitantan ok, mabalinda gitoy. Ngam di pudpud no nga pusom, iso tikit kitaan na. Adda ang kati posisyon, anya ti pusom. Adda ang kati sanikwa, ayan na ti pusom. Adda problemam, ayan na ti pusom. Adda panubok mo, ayan na ti pusom. Kinagmayat ko mga kunana, perfect ko ma, tata ko mga Christmas ka maragragsakan ni Apo Isos, no, dakay amin nga imay tatak, makitkita na ka, kukwak dagitoy, taok dagitoy, alaek dagitoy, no, diya kumamot tiragsak ni Apo Isos, awan dwa-dwa, awan ti pukaw tayo, kadagiti sakripisyo, na maawagan tayo akukwa na.